Kuday verdi, sabırlı ol. Bakalım. Salva verdi oğanlarım attı. Yeter tağılar. Yollarım turma. Çide balla çide. Kaynarım balla kaynarım. Pallon pallon. Kaçsa geliyor. Çide vere bana çide. Bir tane yaptı kulaklar kaçıracağız. Sırnayımız yok bırak ben akşam çıkarım. Tuna! Çok olarak tağlar gönlüyükleri. Çok udanman kırgızdan yigitleri. Çok karmadan batırım oldu. Çok atalar terbiyelagan seni beni. Ey batır yigit! Kaysın yigittin canından olsa da makan bolluğunu şarım ol. Ey benim! Ağız yuğda gelge mıyman bolsa kara. Sıylap koy, bolluğuna kaytar dünya. Bugün sen sıyla. Erten sıyırmak arası düştü şey. Aa duvarım. Hacı bırakta. Geçkere. Kalın kanallıdan. Afganca silaştırıyorum tam ben sıkılsa Afganistan'da olmaklar ağzı olmaz. Niye doldu tabii bu? Kötürüldü kaşkaş. Çınılı palvan. Çınılı at. Çınılı batır. Yerden tazalgan. Yalga taza salgan. Palvanlık münüzdü kulaklar baştaldı. Barakalla. Çüdeysin palvan. Çüdeysin. İnşallah nasip kılsa 11. yanvar günü Cali Palvan'ın ulağı 24-25. yanvar günleri Töre sayılık metinin kemirini yüzdün ulağını cavit karatırağız. Çüde Palvan! Neyim la görgün dolu. Geç ödep durun. Ona var. Karmışak Palvan! Ulan şula at. Topla teker var. Başkana kavuç baştırak geldi. Ne oldu? Kim ap çıkan olsa Umur'a yoldama mı? Çide Palvan! Ey Palvan aman bol Palvan! Çideysin Palvan! Kara bir tuğanım kara! Ağız çubuktan gelgen imam olsa karab koy, sıylap koy Palvan! Degen sözlü palvanlar pişidir. Kiriktan Rustam Aka kelip koyunca mı Hakk'a? Siz de izleyivarımız cindi vakit tukar Rustam Aka. Çüdeysin palvan, çüdeysin. Aldık etti. Umur'a çaldı mı? Tam yatak etti. Ayda bir calgız kılıp caka kılıp. Kim olup etti at? O kırmayan apkenin göğlüm kesildirmeli. Kıncıra yanak kılıp gelme. Ha. Drone geldi.
Arap polvon. Babuş. Abdükadir. Borqa. Abdükadir. Abdükadir. Barakallah juda polvon judaysin. Jo'g'ri qo'mir ol kelasiga o'rmonga jo'ldam olasiz. Mesne emas ekan. Mesne emas ekan ha. Tanımal polvondan eskiden tanımal bo'ldi chiqadi. Çok atı çıkan var onda böyle. Yaman buldu hayır. Alıp gitti şimdi. Arkada arkada. Şimdi oldu. Ortalığı bile. Ha? Ortalığı da ortalığı. Çağırma neyi bu çıkı başladı. Bulayla kaldı mı? Polvon. Dedik bir etti. Jo'g'ri qo'mirga samanni o'tkirsin, omraga jo'ldama. Harakatingni o'g'layni polvon. Harakatingni o'g'layni polvon. Maldivadagi barliq boylik beylikdan qimmatroq turgan amalar. Halema atqa kelgan bo'lsa, at siylagan zo'r bo'ladi, at qo'rdagan qor bo'ladi. Jig'ib jotgan atning ustiga salmatingda. O'tibdi tarqqa. Chiga! Oo, sudya jur'at ustida. Oo, jashil bormoqda. İlk судьядан шикет qo'yishdi. Nima bor ekan? Jirg'albek. Jelim. O Jirg'albek. Sağındansın chaqiruvdi. Jirg'albek Jelim. Sağın do'stim chaqiruvdi. Jirg'albek Jelim. Ketdik deb mashina chaqirdi. oldu. Eltekani o'rtaga olishib qoldi. Eltekani o'rtaga olishib qoldi-da, mesab qilib qo'yardi o'tog'iga. Abuş. Abdükadir. Sayonda jurut. Abdükadir. Gelada olsa gel. Ona bir boşa jig'ilganda. O sola, tevetek. Ushlan emas bu. Güzel emas. Ve degan
At ekan. Peşinde moylada. Monça degendi. İmperatörü var. İmperator ekan ha. Unda olibmi? Ha, unda nima? To'xtab qo'ydi, to'g'ri deb turadi edi. To'xtaydi ekan yo'q. Unda bo'yda, yaxshi yetkizgannikida. Ko'rib olgansam, Sistok bo'ladi. Polvon oldi ketdi, omuraga jildimi? Qazon qaynayotadi. Dim chiqayotadi. Pulov. Yo'q, ketdi-yu, olib ketdim öyle. Qara polvon, qara. Aldı bir olsa. Sistok bo'ladi. Yo'q, chiqqani fotografi. Kun geçti. Gün soğudu. Ooo satuvchilar! O'sha aylanib chetdagi musullarda, baklashkalarda, salabanlarda, jashmanlarga aytib deb savdodan, foydadan beri ondan bir tazalab bermay turtuganim. Atmaydan endi taza qarma. Satuvchilar, Alloh taolo bugun siz bilan bizga mana shu yerga tuz nasib qilgan ekan, kelib xizmatni qilib, Alloh taolo bergan rizqini terib o'tamiz. O'shandaqdan savdoni foydasidan ondan 1%ni chiqarsangizlar, jashballar baklashka salapan terib olib barataldingizlarga. Jiyim olsun dağı nasib qilgani ko'tarib kelib, umriga jo'ldama bilet olsun. Tavuslar qarangizlar, taroziday taq bo'lingizlar. Adilik bol. Şu lot çıkılıptır. Главный судья Maksat. Atты тура koyup çıkıp otadı. Ekşele. Ekmekte başka ona. Ya Kırgızistan'dan Jovası bärle bir bolsa gerek akalar he. At çıkılganda beret degen. Narradan beri 100 metr naragıdan aylanıldı. Davamı nerede körüp durat, ele jürt qarap turabız. Судья Maksat. Жоқтойт, ол palvanın mehnetini ayıp kalmaydı. Bürük, onu bağırdığı bilir. Zalaylık bekiş. Ortadoğu главный судья Maksat. Atparda bilekin ha baba. Tribunacıga gelip geç el çökün Maksat. Kirbudaga qara tuvayda, Kamazga qara tuvayda palvan. Hey barakalla qaysi palvan bolsa ondağı makam bolgun, işar bolgun. Astındağı at çetelega niyet yapkılı çetele attı, çetele başmalı çıkıp attı koyver. Attı koyver, ağacı cügülüp gel adam, attı koyver çetele. Koyver attı. Oldu, vere kaydı. Kuday verdi. Oldu. Kamazga çıkar, kuday verdi. O teleşkaga çıkardılar, teleşkaga taşa. Narkaga, berkege, ırgıt gibi oyaga. Oldu hazır. Vaa! Ya düşüp kalatadi qarma-qarma.
Polvonlar, men aytdim ha. Xudoy alqaning aparsanlar qizim bilan deb. Kim olib keldi bular? Pira qizim olib ketdi sornuma. Men sudyalardan bölögü dedim. Kim olib kelsa, otam olib kelmey, otam. Valdım da kızını olib keldi. Kim olib keldi? Xudoy verdi bular. Bo'ldi, qolgani qizillar. Polvon o'zi bo'ldi. Bir oy Xudoy berdi. Bir oy tortib saqlash nukal. Qazamasın. Bo'ldi. Tug'anlar, qalisini nega shaylab o'tasizlar? Men bu yerda yo'da tata olgan yo'qman. Boshqa qilgan yo'qman. Men o'z qo'limmen oldim. Taqasagan yo'qman, jipsagan yo'qman. Nega konsert atacağım men tushunmadim. Men uqqan yo'qman erkaklar choq so'ziga. Stop. To'xta ola. Bo'ldi. Qachi. Salbat. Maqsad. Ha. Stop, to'xta, Jo'ntiring. To'xta, qoch. Xudoy berdi, sabrli bo'l. Ukam. Bo'ldi, Xudoy berdi, chiqmay turadi. Jo'ntiringlar. Savdo bir to'g'anlarim attı, yetyapti tag'lar. Bo'ldi. Stop. Bo'ldi. Stop. Maqsad. Juda varaqa. Kechida jilib turingizlarchi. Bo'ldi, turib turingizlar. Men bu yerda, o'sha yerda qayla baqirib aytdim. To'xtatqılar saat 5 bo'ldi dedim. Men yerdan oblastın emas. Oblastında federatsiyasi emas. Odan chiqar oblastdan da kel desem bu qarab turadi. Bekar ona elchiga shu qilib qo'yasanlar dedim. Aytib o'sha yerda puturglar bo'ldi, ular putur deb qayla suyistok berdim. To'lashib, janinglar titib, Saçan nova qo'ydim hali. Oparganingga krasni bermagan, men tugidan kesib urgitib beraman dedim. Qayla. Bo'ldi, krasni. To'xta. Maqsad. Maqsad. Tuğandan. Bravo bayaqınday. Nima olgan joq, boshqa olgan joq. Yerdan olib o'tadi. Bo'ldi, yesavay. Bo'ldi. Stop, Oy bir to'g'anlar. Oy polvonlar. Oy bular saqol chamalar. Ne dilemay bolasini? Ha? Sana silo o'tam men. Seninki. Kaza oldu. O ne? Takasa sözüm karmayın. Haydi.
Kamçı жоғалып кетті, таба алғандар болса алып келіңіздер. Kamçı жоғалып кетті. Болды, алайлықтан аты жығылып қалғанды жоқты өті оны. Сөйлешкеніміз оны менен. Ат жығылып өтат, жоқталып. Жоқты өт. Алайлық бекішті жоқты өт, аты жығылып өтат ояқта, оны біліп тұрауыз. Той иесі судьялар жоқтайды. Жоқтайды азыр, той иесі жерді. Берілген дуа. Омен, Аллах Субхан Аллах Таала елшінің үй білесіні, денсаулығыны бекем қылып, өмірлерін берекелі қылып, мынау тойвалдары Емирхан менен Елимхандағы өмірлерін ұзын қылып, дин исламға мейнет қылған, Қырғызстанға салымыны қошқан, қызмат қылған жақсы ұлдардан қылсын. Амин, Аллаху Акбар. Өтті, чүдеңіздер тарқайыз. Қаласын азыр. Болды. Kimге беру микрофоны? Öyle oldu etti. Тоқта, чүді. Бұға баян аты жығылған алайлық бір туғаны өзді мұнаке жоқта өтат. Бекіш балман, жығылған ат, кімдің аты? Алайдан Умардың первый деген аты Азамат. Ат болса мұна шындай ат болады. Дуа қылып қал. Ассалаумалейкум. Тоғандар, қош келіпсіздер. Елжака, тойыңыз той болғансын ака. Не тілек қылсаңыз тілеген мақсатыңызға жетіңіз ака. Ұлдың нұрматын, қыздың қызматын көріңіз ака. Ұлдарыңыз Қырғыз еліне дінге қызмат қылған патриот жігіттерден болсын ака. Амин ал. Азамат, амин. Зорсың. Мақсат. Алайлықтар жақсы бардылар десе керек. Туғандар рахмат, келген адамыңыздарға барыңыздар, разы болыңыздар. Қалған деймін, федерация, жетекшілер, қалыстар, қарай, чечет. Шешкілі о, мақсат жүрет. Жүдеңіздер, ЗУПК, федерация, мақсат. Біз мұна жерде жоңғала баяндамачы. Айланай, Кировтан Рустам кетті үйге бая. Сабыр қылылы еме. Қазір. Болды, микрофон кешіне өчіру.